Kandit Kansan Syuhab Bat Kelan Biang Ujamal Musela Hakamadan Hakasin Kabaar Haki Jingil Ekai Kiba Arsin Marbod Jong Kabayan Munich Bat Kadu Soy ke Barcelona ya Rodri Naga Club Manchester City Kadba Shibit Menta Kamit Bat Lashay Ngin Sayo Iya Ki Jing Kun Semifinal Jong Kaduran Kom Teperlok Bantip Kamni Sapek Haduk Bekut Kani ke video But wanam kret ban subscribe, like but press your bell icon. Awit perlok Ujamal Musela bade orang elaka jong ka Bayern Munich. Kadai hakasin ka baar ba ula Syuhab nekelon hakamadan. Ka ba ima shisha yau. Kata hakasin ka banengkong kadai hakajingkon persya ka Bayern ya ka RB Leipzig. Kasin ka baar pat kadai hakajingkon jong ka Bayern Munich hanin kamit. Persya ya ka Heidenheim. Ka ba ka Bayern kalaban job saula arkul. Kani ka jing lakai club friendly match. Hoy hakani ka jing jia yo Musela kala jia tang hadin kumba praminit buat ulhab no banmi na kamadan. Shushu nakaliang Ujamal Musela he ulapan siya ya kadaw ba ulang kumtay. Kiday na ka temporary episode jong ka neurological dysfunction. Hanray uang ba udang yo jing sumar ulang optimistic bat ba undang la ban peteng biang iya kakamil ka football kacungu. Kaba nagaling ki neurological specialist ro ki Christian ya karay kacungo. Te perlong mentangis ngutu ba 4 don kano ka jingma. Alor kani ka jingko jingkhia jong Ujamal Musela. Bat mentapat habangi pai nakabayde bat Rodri. Kadu Rodri ulala banlet pan yeso sya ke klub Barcelona. Hadin ka jingpa terwapisa ka balai sin jong ke Barca ke Man City. Kabali tu bakali yo yu. Ha ka transfer fee kalong kumbah nyo punru 0.5 million habaro kawai kentup iya ki atson ka basic fee kalong kumbah rupiah million kat kum ki ripon oj mantau Rodrigo lalong kum tau rangil ka jong ke Barcelona bat ulaso ya ke kontrak ka jong ubat ke klub Barcelona adu sem arjar live heu kat ba habangi pai pat nakaliang ki program el ka semifinal jong ke Duran Cup kan sedai manta kamit bat lasha ka janmit Kaba shibit menta kamit kan sedai ka jikun hapadeng ka East Bengal Persya iya ka SC Delhi. Kaba iya kani ka jingil ka insel ka hak port nyo baje janmit. Kaban sila ka hak stadium Vivekananda hak Kolkata. Kadba habangi pai pat naka jingil ka semifinal kabaat. Kan sedai lasya ka sini ka Arp Hiltrik. Kaba ka North East United kan seikun Persya iya ka Mohan Bagan. O iya kani ka jingil ka insel ka Hasilong. HJN Stadium hak por nyo baje jamin.